Natali direktno iz Dubrovnika. Pohvali se ljudima kako Natali Dizdar putuje iz Dubrovnika za Zagreb. Hvala mom prijatelju Ivanu Drnasinu koji me dovezo živu i zdravu sa malom cesnom aviončićem za ove koji ne znaju do Zagreba. Bilo je stvarno... 3 pitanja treba smisliti bez da se zna ko je osoba s druge strane žice. Andreja će par nekako natuknica. Natuknic rođen u Šibeniku. Hajme, znala sam. Znala sam. Znam ko je. Dakle, Ja ne mogu vjerovati. moram ti napomenuti da kad smo se čule na telefon je Natali Dizdar, tvoj tajni gost je Arsen Dedić. Dobro jutro, gospodine Arsen. Dobro jutro, gospodo i dame i gospodo. Dobro jutro. Jeste dobro? Sumnja se na najgore. Natali ima 3 pitanja za vas spremna, pa eto vi najslobodnije odgovarate. Natali, pitanje broj 1. Može, Natali, ja nju sam, ona mi se dopala već kad sam je prvi put vidio na Ringišpilu. Ne, sad vam se dakle, više... takav ste vi. Možda ćete sad promijeniti mišljenje nakon ovih pitanja. Ajmo, pucaj, draga. Dakle, prvo pitanje je da li ste ikad razmišljali o seksu s istom osobom? S istim, ne, krivo si... Ne, pardon, sa istim spolom. Da li sam ikada... Razmišljao o seksualnom odnosu sa istim spolom? Ne, nisam. Dobre. Ja sam zato da svak živi svoj način života, što bi se opet američki reklo, tvoja sloboda seže do moje slobode. A moja sloboda je... Pitanje broj 2. Pitanje broj 2, pošto danas je petak 13. nismo bili baš inspirativni, pa evo, ne znam, jeste praznovjerni? Ono, crna mačka... Ne. Ne, a? Nisam praznovjeran, pa uopće ne pratimo takvih stvari. Ja sam, možda imam nešto posebno u rukopisu, u načinu života, ali ovakve nekakve stvari kao su praznovjerje, strah i te stvari, to je meni strah. Ništa, a? Ništa. Ne. Ajmo za šećerica, pitanje broj 3. Dobro, ja ću ga sad malo prilagoditi. Nemo ga prilagoditi, reci kako si napisala, nema se. Dobro, ne, da li... Natali, ajmo danas još. Neće pobjeći ta slova s papira. Ne, kako ste bezobrazni svi ovdje u studiju. Pa nismo, šta, napisala si 3. pitanje. Dobro, ništa, evo, da li ste ikad, da li sanjate nekakve lude, mokre snove? Šta, da li sanjam neke? Da li imate mokre snove, pita Natali. Što znači mokre, da li se oznojim ili šta? To, bravo. Ne, ja se, opet jedna možda mala rijetkost, ja teško podnosim vrućine, to mi teško pada, da sam bio u Šibeniku, to je osobito nastupati u tim okolnostima, ali sam osoba koja se uglavnom ne znoji i žao mi je ljudi koji se previše znoje, ima jedan česti suradnik, kad mu dam ruku, to je kao da se me stavio u vodi, to mi je teško. Da, to je baš bed. Odlično, to smo riješili. Ona djevojka, recimo da ti prilježam prema njoj pa se sklizneš, sad je to isto. Da vidite, to može biti jedan jako veliki problem mokrih snova, skliznut sa žene u krevetu. Je, ali da sam prepun snova, to je vrlo neobičnih. Mogu čak bez tajne reći, sam išao čak i sa jednim psihijatrom razgovarati o tome, jer osobno poslije liječenja u Padobi i tako su mi se namnožili snovi, nikad nisu ružni, ja ne sanjam ružno, ne sanjam grubo, ali uvijek vezano i malo mučno uz profesiju. Jer smo sutra imam solistički koncert, onda sanjam tako neke stvari, zaboravio tekst, da ne znam svirati klavir, ovako neke stvari, ali da bi nešto rugobno, nasilno, nakazno, to nisam nikad sanjao. Odlično. Arsene, hvala vam puno, baš ste nam uljepšali jutro i hvala još jednom. Gdje ideš, Natali, gdje sad vam putuješ? Ideš na Kubu, sam čitao. A Kubu idem, da, iako smo jučer pročitali da se na Kubi pojavila kolera, tako da... A eto, pa dobro, sretan put. Inače, bon voyage. Sedio sam prije puno godina u kubanskoj ambasadi u Rimu, jer moj Endrigo, veliki prijatelj, je vrlo volio Kubu i odlazio tamo, tako da me i Kuba sjećam na Endriga, sad će me malo i na tebe. S Rundekom si pjevala na koncertu, tako je. Pa sad, mislim, vezano uz neku tremu uvijek kad pjevaš tak nekim velikanima, sjećam se tog trenutka, moram vam ispričati to svima, ali Natali i ja kad smo recimo počeli nekako zajedno u ovu cijelu priču, pjevali smo na prvim Runjićevim večerima. Tako je. Ti si pjevala Galeba, ja sam pjevao Magdalenu, to je izgledalo na televiziji super cool, kao mi suvereni nešto vladamo, a u stvari smo se prije toga nagutali persena, eto, tek toliko. I to je jedno 5-6. Nismo znali, to jest ja bar nisam znala šta se može, a mislim to je kao na biljnoj bazi, nemo sad da ispadne ljudi, to nije ništa Pa dobro, okej, ali... Ali su nam se zato caklile
okice i svi su mislili da sam na rubu plaća, ja zapravo nisam bila na rubu plaća, ali mi je bila užasno trema, ne znam, tebi isto vjerojatno. Užas, Persen je progovarao iz nas. Da. Kad dođu teški dani i napuste te svi, Bože dragi, napiši 2-3 riječi, ja znaću gdje si ti. Pomoći ću ti tad ko prijatelj i znaj, ja i u dobru i u zlu bit ću tu. I u dobru i u zlu bit ću tu. Kad budu s tobom grubi i nanesu